Mai ka goi na ta wi khaliu maling mai YouTube channel bitin rei nei la mai thon riu da rei asai February da ri tree na padai kum sing nei na tree na pungu the gun few mel Tamanglong local newspaper king in sam the call Tamanglong February da ri tree na kathum Thiu luan nam tau sim subdivision Tamanglong district hau mai pui gui man liu ka mai ka ting kum riksaru nga khat kai kitchen February da ri tree na kathum lau chuan khwang sanai sang khau mai rui rau mut lau kan thei kai mai rau kan mei tai gui man liu rui rakai tat khang tat pat kan mei kan ni kumna kamau pui ni dui zu khang tat kan mei ta khau pat kan jongi tuna sa kane thai lau nu wi gui man liu ka mai hai kana ga nai kamau khani ka tau kanai le tuna lungbam jonge kumna kana kanai khau akha thu mai goi na le in sam chang mak mai differently ably tuna sa kane na mai nun thei lai na mai tai mai mang khau ri chuang thau tong bam nu wi tuna sa kane Thiulun village authority chairman abui gang mai ta the gun few mel chamla mai ri alam mai kan khau kai mai rau kan mai khau tai ri pot chai dang ka la khat ching ringu dau tuang rau mut lau kan thi tuna sa kane kai tai thing ri tan na tin ri khup lau mai ye kumna kai mai rau kan mai tai man sai suna thu kabiu kan maki tuna sa kane kai mai rau ba mai tai church tat khang tat ba mai nun rui hauna man sai kabai lau mai tang kai ning kai gai mai koi rui guang amu amit laudat kani kumna kai bai mi ta chuang kadai patni mai khau rui mu amit laudat kani tuna chairman de ri sa kane Dimapur February da rik na kanai NSCN-IM ri NC Hills region khau kan yu jong battalion ka than iloi hau ka siam thau lau kan thi tuna ti thai kan the cham thei lai na February da rik na kanai kum sing nei na chui na pung khau tai rui Naga Army battalion tai rai mai suna kau indau pat kan jongi lum nu mai cham thei lai na Naga Army Longbipu General Anthony N Simri rui Assam Manipur khani Nagaland tuang 3 Junction area da survey sulau kan jongi kumna rengma Naga Hill Protection Force gathers nunrui NSCN-IM khau gut ka zau lau kan thi tuna cham de ri ti thai kane NSCN-IM ri Naga mai lung mai bam Manipur Assam khani Arunachal Pradesh Myanmar ka zau na akhatna suna kariu khang demand suna gong kan jongi Naga mai goi akhatna suna lung mai hai Naga mai goi dong right state tuna General Anthony ri sakane Manipur Chief Secretary Prakash Kumar Singh Rui katum melung khau bansin asut kan mai koi jai surrender sudat kang sana ti lau mai sang sanai hai tuan kan ne thai latpiu mak mai nun ru khau tan mai action sin thau puni thi tuna sa kan ne Chief Secretary the Rui government ri sang sanai ti lau kan mai tai asut kan mai bansin goi han gwang dat khang biuri ra mai kan di thi tuna sa kan ne asut kan mai bansin goi ti han dat mai hai Manipur khau chu sak mai gwang dat ni mai tong rai mai step stay tuna sa kan ne asut kan mai ban sin nun lanai ban khau lau ba mi hairui ka biu nu mai tong pai na nai the kumna mi hairui society khau ka tuak mai ti pan nu mai tong nai the tuna sa kane gan sa ri jang sanai na tong deadline ti lau ba mi hai dui langi tuna sa kan me khau chief secretary the rui ban sin te deposit ham me thai surrender sudat ni tuna ninge thai thu ting mi khatna khau sini sudat nu de tuna daw kane ti lau ba mai ti mi hai tuan kane thai authorities nun rui operation tat kai khang supni the Manipur Chief Secretary ri CSR initiatives bang khau bicycle ri paktat ba mai nun khang inchan patkan mai mung khau mi tuang lat ba mai sa indaw kan chongi kamai ri intaw Manipur khau government ri sin thau ni mai tan lung khau national highway koi chau sin khang communities nun ka khau khat khata lum mai tinai dat khang khani internally displaced person nun da kan yu kai ti han gong dat khang tumai haye Infal February 3 na kathum Manipur tong border town Moreh Tengnopal district khaunai mai subdivisional hospital Moreh me dari kathum kum singai na na kathum tang tingkum akhat inbu bang lauba mai Saturday nung tai rui landat khau kan the hospital handat kan mai tai Dr. Angkhong chief medical officer Tengnopal district khani Moreh block Tengnopal district tong civil society organization rui kariu na karam mai tang lan padat kan chongi Reverend KK ka hau gangti Moreh pastor fellowship tong Secretary Rui Kalum Launa ka haudat kan jongi lan padat kan may mung kautai community leaders stakeholders 5th Assam Rifle commanding officer Moreh police officer in charge kani security officials azu ri ka zaw law kane CMO Dr. Angkhong Rui Mitong Hospital lan padat khang CSO nun Rui inthuk mai ro la laukan mai khangta chunku mai indaw kani asai tang Rui Moreh khani mitung area kholungba mai nun khang ka ge nai me ra jaw mai tan hai tat kai bam puni the tuna sa indaw kane
Imphal February tarik chui na kathum Manipur tong Governor Ajay Kumar Valari asut kan mai bansin koi jang chanai lungkhau ti han gwangdat khang ti thai pat kan mai lungkhau Churachandpur le Imphal East District khau bansin nun ti gwang ka hau kan thi bansin nun ti han gwangdat kan mai tai District Police Assam Rifle khani CRPF Republic Awareness kalamdin in than lau mai tang ti gwang ka hau kan chongi Imphal February tarik chui na kathum Coordinating Committee on Manipur Integrity re Governor Ajay Kumar Vala khau jang chanai lungkhau asut kan mai bansin nun surrender sudat khang deadline ti laubom mai tai kagan asag zai ka swat lau khang jang hoi kan thi inbu na Governor re chabon nun ta formal suna ka phiat na machuang lau khang jang hoi khang sa kan ni COCOMI re Governor appeals ta machuangi ti ki jang sanai lungkhau asut kan mai bansin goi surrender suni mai thu kagan dui langi kalam thu public khani stakeholders kau pari ra khang kagan in phang kung pani de tu na sa kan ni COCOMI re bansin la handat khang karam mai tan khau ka khoi mak mai nun ta su ka biu ma khang ni appeal su kan ni chabon nun ri bansin nun asut kan mai tai government security forces rong gwang tang mak mai khori pat kan chong de security forces nun ri nam nun ta ngak lo ngam mak tina pat kan chongi tuna COCOMI ri sa kan ni inbu na COCOMI ri chin kuki narco terrorist group nun ching ram khau asai ngan na bam gai meta zaw gut lo khang sa kan ni kuki nu mai nun ri suspension of operation agreement nai bam sini gai mak mai tan kaloi na tan pat bam mi tuna COCOMI ri sa kan ni Imphal February tarik chui na kathum Northeast region jong state nun khawri gari hautat ba mai gang khawri kan nai ta nim kan thi kumna gari hautat ba mai gang khawri gari ru na khani nim in phang kan the mi tong gang tai Manipur jong district azu khani active suna two wheeler khani four wheelers gari nun ta hau khang in rik tat ba mai nun nei tuna sa kan ni state police resources azu khau report la mai chang special drive February tarik chui na kanai nung tat kai megan khau Lilong Thaubal district khani Yaripok Singda area Imphal East District khawri gari ru na khat inphang kane mi tai four wheelers charuk kumna two wheelers gari pungu we kumna gari hautat ba mai kanai tani nim ka zau kan chonge Operation Imphal East District khautat kai rai mai khau Toyota Fortuners kathum Mahindra Thar akhat kumna Tata Safari akhat suna nim in phang kan chongi kumna kanai me operation Dilong le Yaripok Singda areas khautat kai dat me kan khau two wheelers gari pungu khani four wheelers akhatuna nim in phangdat kan tonge mansai ga nai nim kan maitai Pusham Azamuldin khani makak mayam nawats khane state police re lo tuan metan tan meda phupat khang tan ran na tan pat bam puni tuna sakani mi da khau police roi gari aman me cham hai kaniu khau ti thai lo bam khan sang hoi kani hautat kan me gari nun hai piulana sen ka kha mai into mai nun ta sina sumai khani bai me illegal activities khau sinsu bam tongi tuna sakani Imphal February tarik chui na kathum Central Paramilitary le State Police Team roi nu mai nun dup income lau mai kem kanai su ka si lau kan thi kumna tamai khani tamai thu nu ni inphang kani tuna police tung jam ri ti thai kane mi tung kem tai ching khau tan suba mai nu mai nun tung khwangi tuna sakani mi tung kem kanai tai el munlai le Harautel villages laima khong police station Kangpupi district le Imphal West district alam mai bam khawi Assam Rifle le Kangpupi district police roi Saturday nung lau thuan khwang sanai jang khau Operation Tatkai Migan Khau Bunkers Ariuna Sukasi Lau Kanthe Tuna Sakani Tiki Nu Mai Nun Dai Joint Security Forces Nun Guang Maita Hauna Pagduak Tatkai Kantongi Tuna Sakani Joint Team Dai Recautrox Makha Lekai Lamsang Police Station Imphal West District Kauni Operation Tatkai Dat Megan Khau SBBL Gun Kathum Khani Root Nakanai Borg Cartridge in Pangani Kumna Mitong Bansin Gwai Dai Manipur Police Kau Insil Lau Kanthe Tuna Police Tung Jam Deri Tithai Kane Tamang long ting nai luan nanu bu tarik chui na padai kum sing nei na chui na pungu lau chuan kalan ting zin nai na ye zing bang muak na ye nanu bu tarik chui na pungu kum sing nei na chui na pungu lau chuan muak na ye kalan ting zin nai na ye zing bang muak na ye Mai ka waina king in chui na king lau mi khang da gui khaliu maling mai YouTube channel bek tun roi chuan ku mai in da we asai khang tu cham hai khawring nga lau thi in chuan khwang ru ma khai kai me gan roi king in cham da la kho thuan ku the